Masakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Nihozo se labon on Nikupa tunong ng Vannoi Thusoh chum la chum ho anavikhom kiloite Russia in Ukraine ahin bulokal ni Kozani ang linnong at isa hapta masapan Khotsia Ukraine gamsunga kupi ho Missile tampile drone ho mangsa hinta kapet kinon gali hung khu achi edingin na ominahi alangkana Ukraine si paiten Russia ten anato phale Russia gamsunga la luta awan sayo gambi ho le kupi ho ani sin anong sudo azingo vinahi hiti ho kala chun Russian nam kailin ho kun Ukraine to kihou samding anupdano Kremlin spokesperson Dmitry Peskov in anapondo dongzuin Russia ina chihapi special military operation chu tu chanin ki khelna imatsa ampo na hi in la hi chi tup na chu ki ho to le kinop to na dungzu ya yong ki chai the hi anati na hi hi chi tu phun do chu Russia news agency hon Peskov chu gal chung changa tu do na ananei nawa ana don but na ana hi tu din muna Russia vai hom tia kon compound niam ahin tho hi lagit lingdi anunga Ukraine gamsunga mai mo na ahin nei jing utol hona chamna umding adei sa naw khat jong hedingin aw men hi akiti phan masayang Russia hin Ukraine to ki holding ana sei jingo ahina bana tukal hap de sunga Russian foreign minister Sergei Lavrov in western lamkai hoto ki holding anupdan ana sei sa anahi in la hi chi team na chu United States in hi team na chu alhem kilip na hi anati vinahi lamas sa Vladimir Putin in Ukraine gam kai liho Russia la lut na hitai tia anapon do awesen gamhon anapamlo chunga chu Ukraine President Volodymyr Zelensky in Vladimir Putin to ki holding anupdan anapon do anahi in la ki hona anamlova Crimean lake bulu na chunga Putin in Ukraine angoa Ukraine gamsung pumpia bom lana anatha nei phanova itizong le Putin to kihou na hi thei punti tia President Zelensky chu anapangki hi Ukraine solam le langlam kaya Ukraine sipaiten machal na anei jingo chu tu tha in Russia sipaite ha samzo nungun Russia ten atoso no galgu bol ho ichigam kai ten ya chun Ukraine te alien open kitave na hi United Kingdom Military Intelligence Hotel dongzuin Wagner Group tichu private Russian military company ho makai nan bakmut ho chu Ukraine sipaite khuna kon ananung chu do ove ativin hi ichit hilso hi lathum zawa Russian te machal na masapin chu hi alangkana Ukraine sipaite an tu tadi hin sa solam hata ano nabanuwa langlam gai gam kai zong nasata in no na anajing na live ni hi tu le tu Ukraine sipaite na ha tupino hi Carson gamkaya hi ahin isilay gamkay hi Russia in annex anabola anapang Ukraine gambung katsu hi Russia vai homte ni silay Carson munle mundang Ukraine ten ahin lagot naw mun ho akon milham ho ven bit na om nading ova apuido lo do divin asiyo na hi Ukraine te say dungzuya achi sa lakat sungahin Carson gamkaya strategic munpi somsagi lenga panan chenna settlement jagopwal Russia te khonakon akihu do tai ativin hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in ami te henga kitipna ananezin Russian masanga Ukraine chu dingdo tho ding hi anati na hi Turkey Parliament sun tu ni khotsun bill tha khat phat sa na ti chu approve na bol ta vin hi ichi dan tha chu freedom of speech in to kha thei ding ham tin tu so mi hon long se na ane zu na hi ichi dan tha chu tu so LAHKHOM mi han social media mangcha mi zong le tu di lo alhem tu so a hi ho se na hop thang na gamsunga anei kha ole kumthum songkul tangding a hi ve ti a hi
Turkey gamsunga hinay lamsa a milhan na election ahong umding to lona vai homten media chunga hi hata tu ga na thunei na anei khum go no hi tia ngo na zong an ne zun hi ichi ngo na chu gin mo thei ai na ta chu tu tua Turkey president Recep Tayyip Erdogan hi mabana election hi ti dinga ki gut na anei ki na hi ichi tu to ki met chun Council of Europe ho chun dan atha ki pudo hin self censorship asan sa chi ding a hi aji chu ichi dan tha chun itabang chu thuhil di hiya itabang chu thuhil di lo hi ham ti chu kichi te in hil chin na anei pui ati win hi izi chun hi chi dan tha chu gamsunga opposition party len pin ho chun ha te in do dal na ani jun et thei khat chu Turkey gamsunga hi achi sa kumsang ni somlugup koma kop ki bola analol hin lawa pat nitin to so newspaper le television channel jausi hi vai homte vet suinano ya uma hin internet mangcha ki sodo news ho bo tu tang hilo ti chu restriction lawa ki mangchu an hi in la tu tha bil tha ki pudo hin social media ho jausi jong a hop tha a vai homte na dei sa lo thu hil di lawa a hen ho jausi chu social media zain hon jong nopla da lawa aloi la ding ho chu a hi ta ni chi dungju ya chu Facebook hi han Twitter hi jong le ichi dan chu akana local representative ti chu post ki bol ho ve sweding agui dingo ichi thwa hin President Erdogan hin Turkey gam ho fake news to so adi lo lama bailam ta alhum mang the gam a hi za ki chipi a hi anati nei Kazakhstan gamsunga na Astana Summit 2022 ki man na chun Turkey President Tayyip Erdogan le Russian President Vladimir Putin in ki mutu na le LAHKHOM na neilhon hi ichi kihou na chun Putin in Turkey gamsunga thautam pi api do a ichu Turkey in aleman cha le zo so na oil hap khat so do na dingin an ti mi hi ichi kin gon chu lol hin le Europe gamsunga thau zo na ki ngai talova Russia dinga phat chum na ta chu hiding a hi chule Russian le EU gam ho hin Vladimir Putin e sebe na Europe gam sunga thau alun theina ding Turkey hi gin cha le ta san theita a hi anati ne hi achati le thawa sumkol veina le politics chu ki khan thei ding a hi ati be na hi Kremlin a kun tu phon do chun Putin team na chunga gamte nia lam kai hon a hi thei ding dan lam pi chu vetchil na anayu diu a hi na ti ve ne hi gaya thei khat chu Russia le Ukraine ki ka a buina ja western gam hon Russia chunga sanction tampi an phone kum nungova Russia in jong a hi na bang ta thau hi api do lova aka le technical ji a hi tia an hen tang jingo an hi ichi chung chuna chu achi sa ni kho pa bep sunga Nord Stream 1 le 2 te nia bom anaki kam khuma pipeline asit na chunga kingo to na ananei jing na banova tu chan azong investigation ichi la jing na lai chu a hi ichi thua hi US intelligence hona to a hi tia tu su jong kit chu a hi European Union hin thau aman do zala 40% hi Russia ko na mo jingo chu a hin tu ka thau chunga abuinaw chunga hin Russia in thau hi galman cha in amangi atiu hi iti ho ka la chun Turkey in NATO member hi jingwanga Russia le Ukraine ki ka apalai champi sa ti chu mediator ra pangjing khat chu hin Ukraine gala mancha drone supply a Russia in Ukraine gam kai ho ala na thwa demna ananei jingwanga agam phat chum na ding dana amu thau thua hi Russia te oki ho kit chu hi North Korean Wednesday ni khochun athabian short range ballistic missile ni anapatip kinun chule galsa lian na phachumpi chu South Korea to gamgi vel adunga analian sauna hi North Korea te hin haptakal sunga hi missile ti chum tampi na kap do ta vin hi Pyongyang a kontu phondo in
ichi patip na tactical nuclear missile drill kinai ho chu United States le South Korea daw na adia South Korea tian atha artillery ti chu pumpilin hokap na drill ananay naw chu nga don bot na ki bolahi anati na banova gal angom khale manding dan avet sa un asay nahi South Korean in North Korea te missile kap do chu confirm anabolova South Korean Joint Chief of Staff ha kon to pondong zuin missile chu Pyongyang hop sunga Sunan area ko nakap do vin hoi selin sinli na kini ze neti nahi gahet thai khat chu chi sa kum nga ma sangapat North Korea sunga hi sanction pon hum an hi over chole chang wala mi somlanga institution level somlago missile simna pan la ho chunga sanction anakoyo hi South Korean sipai te na sai dung zuyun gamgia North Korean fighter somwal chu kilometer som nilanga nai lamchan analengon kinupto na het pina anaum sa chu anasuki onahi itisi chuna pet penin don botnan king dem san na ki umin F-35 fighter ho chu agang thei penin intercept bolding in aniki soldo e na TV nahi Thusoh panapat na sinasan nga hazaw si asung si wa agipagipanaw kahit pa uwi Thusoh thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay